iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela
Radio Samoa. Taslima Ivatovu. Ama. Lewa se antule Jamie Lewan til Radio Samoa le divangolær så jeg lå se fullo male fa minute. Og der nele July se fullo male luola så lunu den ja så tolu se fullo. Og le masina o July lua fil og lima joya og nei. Der og enda under tanto feita vi tula fuile. Ja, man tanto fa bern. La ali sa kamea nganga mawa ngi masina o July lua fil og lima. Ma lolo so fu mo wi ma langi mai lo to pa ia. Malo o tau manufa talvantu le Fofogamua Aoauli ma Fofogamua ia te oe I lau lawa maonta o lunga o tātou penga te whai langi tonu fole whainga luenga pi sinisi a tuai whai malunga o tātou al tele. E langanta I New Zealand e whai anturu e maolo maua mei le tātou tautua wha waule nei le Radio Samoa ta silima Eva tonu a mo. Ma te ko fila sulu mai o ave o le lai le nei vai ngol aso e le ngata I leo la ngonda fo I le mawhanawhana I le toi sulu mai e leo la e ese mai le tūlanga sa tātou boli mawina I le aso a toala vana fi se i le po ana po. Pape nei a nafi ola ma losi o langi mai ma le tofa te utau savili e le ngata I leo le manu lu. E a toa ila ma le manu lo o le timu ma le tonu wane o wanga I le tele o nau whanga tonu o au kilai. E o te lo foi telepitono o New Zealand na langa tasia umalawa I le tūlanga lea I le aso nafi pitai e le o tūla fua ina lava tātou le tātou tapa au le langi e o mai le aso timu o na folo mai e le tua ma le aso la o le na whape mai le ofisa lava ai tau to a la I le aso antai au o le whape mai le tala o le tau e le teimi o le Aoauli nei e o la whape le o na toi to ulu mai e I wanga I la uiava ai antu I whafusol o le makua mantango fia o le reias e o te mille ia nei o le avi whafulau tanga mea whainga nei te no fui le whani le leipe e no whanofo I nai wawa ai le teimi e toi to ulu ane ai uang ia nga mua maua singa ma sele fui le wha mangoi tanga mea se whi mei le seileni me le awina atu leo tātou lava ma tanga mea I whale tā lava e mumona wha malo le vtalenga ia te tia peo na yele tau ma tanga mai le tau leiva e le tahau na leila si uli me foi stimuli mawantu lewa tātou ma taisi uli le fiafi ana nei. Ja, ma lo le fai o le faiva, ma lo le on sai, ua toia o seanga. Ia, ona mai a fui leo an tātou fuanga, o le dei fo I masina. Ai eise tana lau te whai tau atuai. A tonu e tali tutusa lava ma le tūlanga le pe ona awina mai le lunga o le lipoti, ali tamaita I a Barbara Driver, o le TV tasi e New Zealand, e pe o le iana lipoti o la ufa solo mai pea. E le so solo antu o le wha mai o le methamphetamine, ia po fuala au fa saina e au fia ima le eisa e pei ona fa tawina le ma fa ngaina I tutonu o le tātou tro o le sa wei I ma le ulu tala I se tasi o upenga ta fa ilangi tutonu o le tātou tro o lo fa pia ma yelinga ngana Peritania children forced into sex for meth claims news report ya atonula ole li potilian te buita I a Barbara Driver. A wha Samoina se tu laulo nguntu malafi. O lea ua yeile tu langa foi lele wa wha malosia. Whainga a inga wha malosi I wha nau I Samoa. Ai se I wha o ngale me lea I ta ole aisa po le meth. Po o whala au wha saina. Lema tau tia o le deitu ai ngā soli ngā tula fono. Ua wha malosia ai le whai a inga ma wha nau. Ai fia fa o ngai fa na uia mene oka e se matauti ia o te fa malulu watu ele nei vai ngole au le ngole me o le fa mai le ripoti o le o lo tupu I Samoa tolu tu sanga tanwai le solo fa afi o le me la vale tasi tono fiti peitai o le wata to moni mawina mai la vale la tu sanga mo tuna yatu e o mai le tu sanga le nei e tau le misi le me ta o ngoi fa o lima Solinga tu la fono. Sia ona tātou whalongantu e so
mai leva yaso ma leva yaso I te tonu o le tātou o turu I Samoa. A whaila o le wafa ngā ina I mawhana. La tau te whaia le toa I ngā soli ngā tūla whono lea o le whaia inga wha malosi. Ona o le mana o tamaiti mene I o whala au wasai. Soli. E sele toa ngā tūla ngale wai I tātou I Samoa. O le melale. A whaia tala no atu le wai ngā I Samoa. Fisini iai. O a mai o tong. O a mai le whanau. O a mai ia le tūlanga I pio le ia le puipuinga. E tonu. O no o mafio anga I le pole ngā li I mawhi pole. Ia wai le whapena o le matanga aluenga o leo leo. O le antātou wha mo iai. E misi le tonu o tātou no ma vai Samoa. Ia tonu. O le wa amantātou I le talafanta I pia. Ia wai pila vo ia amantātou I le tele o mea. O na wha solo antu wai lole I no tūtua oi. Ia ta ilo iai. Masalo e umane le ning tau sanga. Ia wa tātou wa iani fōlinga wa makua esela. Ai ele tangata no wa ele video I lunga o lea. Upenga ta whaila. E maua umala wa ia unga o le tangata wa so ona whaunga ina me ia o whala awa saina. O lana tala noa o lana tū o ona fōlinga. E tala noa mai fo ilelea e sere kua inga lalo langi ila e tala noa mai. Ia a whaio na wai I se tūlanga whape tu tonu o le tātou turu. Ai misi lewa lea whaina tua I o nei whana. Ia a tonu o le tenmi lea wa tauna tūtula I mai tātou I Samoa. Ina ia whaise vai fo lewea. Ia mai au te au fufui au ia. O le meu te au fuai. I le le mai loa po o whene mele a wakuale sapalai ia le awari I e whai makaroka. A wai le iang I sapalai fo I e ke I awa o kui Samoa. E tātau lavana iaile a wala. O le nai mawhaiona o antuai. Ia tātou fuala au whaasaina I tonu le tunu. A whai o le wha le tonu I le malewa le po le wafu. O lana winga wa tamto e step up le sila sanga. Ina ia tau mawhai pia e malu pui puia I alo tātou tunu. Le alu wantu o le aisa, le alu wantu o fuala au whaasaina. Ia na, pio no whiantu. I leisi aso no vai e tu ilunga le potile ni samoi fiti. Ko iki kia afa o le whare pālang. Le fola ina o mene o mo meo packages foi o afifi. O lai e tu tonu pauta ni o le methamphetamine po le aisa. O le meo teo foi. E le mamau tele le whale o le ainga le na maua I susu e. Ma le ofisa o leo I fiti. Ia tanto o le tunu o tonga. Ia na. Wha tau I whaito to o loto o a onga ale whana. Eoi, o li poti nā le na o mai le tātou polokalami. Ia o li poti fwoi nā na wai lunga o penga ta whaila. Tālo whai. Tālo whai ia tātou. I le tūranga I piona o tia. Ia e le mawhaina alufia. O mea o lo tutupu, o mea fwoi. Ia sa tātou whapia e le taitina o tu Samoa. Ia tali tusa tātou I Samoa. Ia ma le tūranga fwoi e piona mai tawina. Inisi o lo tātou whaunga ina ni whala au whaasaina I America Samoa. E inai videos nai lunga lo penga te whailang. E le ia mas whaing tau lo ilo atu. O le mo le tangata o le whiwhel tāwal. O le mo le tangata voile le te whai antu I tu ilunga e whapa ui lano lunga sima. Ioi, le matau tia nā o le sono atu. O le mele tā ua o le aisa I tu tonu o le tātou. Tino, e wha mea lo fo I matanga aluenga le mea lo. Ia ilanto I o lo ngā lurua I tātou tua. Oi, a misa na tātou I Samoa. Tengo na wai ele tātou wha ata fo ile le nā ile customs I lunga o le wafu. Se I scanna ile mau container. O le rei taunu wantu I lau whanua o Samoa. I lea wa yaso ia ma lea fo I masina. Ai, o ile tātou ma lea lele. Antono ina. Ia lea, ele ile vantu nei ia. Lus furukino, wha alafi mai tonu o le ma lea lele I manukau nei. I tu tonu o le menta o le green tea. E se ia koe ngā mawhauwhaunga so le wai I tangata le dei tau. Ia, ai, e whiona ono fo I lanto o le malanga mai America Samoa I Samoa. O le tau fia le balewa lele whangali. E umia po o loo sai I o lanto tino. Ia mea nau whala au whaasai. Makau kia fo I koe ngame. Ia, o le tingi le dei I mantala. A wa antanto le mantala I Samoa le vainga mene. Masano e o antu le whai ungol tausanga. Ia wa e siltal no antanganta. O le antal no mi ia taita. Ia, ai, o loo vevela ia whaala wiloa vang wha lua ia tolu I le Samoa o poto poto
e pe o na fa la lo mai le amatanga o le rei fu ia so e le nganto le lanto ana vatau ia ai o le tulanga fu le pe o le yaile te tala ai o le tofa anisi o tu malo fa palota e ma fa ia o na fa tu la vala sui le tangata ia ma te tala lava no po i fi tamo e le palota e se ma yaila le tu malo o fa le la tai le ana ta o le tanto tanonga ile aso na fi le fionga ya li lo mai ava ia o le na au tasi ia li ma fai pule no au mai le o le tusi e fa i lo mai ai e sa ana fa tu se la papa ma se fa i lo tonu o le tu malo po le fio an ona ua tasi ia le manatu ma le tofa ia ma le moi fo ia le no e tau la mai ali ma fai pule e tasi ala sui te va bitai o la no vai o le tu la fono ia na wa e sila fia mo tanto i lo o le tu la fono le tanto te pese ai o Samoa o Samoa o temo karas ia e te tau ona tanto langa ta sia o malava i le tu la fono e le fa pe fa bitol tu la fono ia manu po tas ele ia e te tau ona tanto sta ia malava ia le tu la fono o lo tau la mo i so se tu ia mi se vola ni tu o New Zealand ia o a mai le tomo tanga o le rivaingo le au tau sia o sa ia ia wa fo ia le mawai o sina fa siringa malosi ile fa wina le tute ma faiva lo filima le so lulu ni le so antaya ile tulanga pe le ia ta tu ta long le so antaya le amatali ai ia le sanga ole NPC NPC e po o tanto talo fo ia fai tu malo tu tonu o New Zealand nei ya le fo ta alo inisio alo tanto tro le sa mo wala do e ta alo ile ta sanga le Super Rugby Pacific le dei fo tu sanga nisi ya ile mo fai ona avado antu e ta alo ile tanto wa le manu sa mo ai o le tulanga le da ya ma le vai ngomuli muli se ole mele na manto e na fionga ya li lo mai ya ole totele ni so tangata ya e on tu fo ile le fa anta wa na una sui fa tu na sui tau va e mawa mai se ama se ale mawa mai ya ona le pa no tantu le ya tu le se me fo le me ai anta u ye mala u ya mai tau tu fo ile le ya ole mantua le fe tau ya mantua le fe tau chale eu fingi me o ngaele i kure sui o ngaele i maua son kokong ngala e waku whakawanga mo se kupi yo ole me foi lale ele ki o i foi sis i ta pedanga a sui fa olioli o sui fa tutu ona ole na o tanto e mua fai mai i ranga wenga le sui tauva ole le i pale mai le kofi o lawa ia te tau o lui fili sa o loto e oe po o pai, po o la fai, po o ioe, po mai e ke aru ia. O na ftua e anu muli ele, ia ipe an tula ima. Ai leo le kawanga mua fuile. Ia o fela me e tantia, ili tula fo, no le tanto te pese. O mai, usi ka ili kula fo, wai umangi. Ia koe e a fai ngā koe mele suitawa. Pe a mai, alfa ngā pālota e tū mai. Ai ave lo la man tangi o le whaantou sina. Ile mai ai o le whainga pāno. Ia, ole tūlanga i te tauona i tātou. Tātou whai titi, ua tele le mauti a polo i lungo meni o penga ta whai lana. E oe, ti a polo le inyo lantou tino, e tele a lantou talama lantou wata, ai le inyo lantou tino. O lono wing, e pala a ai. Umaloa ole palo, tati ai mai lantou wha, ele au sutau wha. So mai be ato e fai se palota sa ma se fu fai di mai fatto sinaita wa e mani tele yaso i fai na palota e tinga la vale mamma tu wa fale ai na
ai sila o makua Ile pasi ama o kua Ke ia ua le kau ka kala mai fua ia mea au leanga Ke la ka mawafo ao mai ke amai sa pa whanao E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima I mō whautuanga, tau soifua malanoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Pala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. Awane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai aiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
lu I tau mo le aso. Toe fausia so o tanga ua malepe. Rebuilding broken relationships. Ioane, luas fulu maletasi, o le foi upu e se fulu malefitu. Ua feta lai whaatolu atu o ia te ia. Si mō nae, le atali I o Ioane, pe te alofa mai ia te au. Ua ti ngā Peteru, wa ua ia feta lai whaatolu ia te ia. Pe te alofa mai ia te au. Ua fai mai ia te ia. Leali ie, ua e sila fia mea uma. Ua e sila fia. Ua o alofa lava ia te oe. Una feta lai atu leo Yesu ia te ia. Ia e fafanga, ia uma moe. Toe fausia, so o tanga ua malepe. Rebuilding broken relationships. Na malepe le so o tanga Peteru ma Yesu. Ina ua whaafitia e Peteru Yesu. I le taimi o lona whaamasinonga. Na fetalai tu sao Yesu ia Peteru. Ai fai mai Peteru. Yesu. O te alofa lava ia te oe. Ai o atu I le taimi na whaamasino I na Yesu. I luma o le maota o le osita ulanga siti. Ai saule tasi au na tama itai. Ua fai atu ia Peteru. Pia o oelea sa whioa I whaatasi ma Yesu. Ai fai mai Peteru. Ele o au. O te le I loa le nā tangata. Na whaatolu au na whesilingia Peteru. Vivini loa moa. E pei o le valo anga Yesu I le mea e tupu. Le ala ua mawai le whaamasinonga, ua whaasatauroina Yesu, to e tū ma Yesu ina ua mawai aso e tolu. Ua o Peteru ma le au soo I le vai Tiberia. E whango ngota sa ili se mea ai. Whai mai le tala, ua ao le pō, le ai masei ana maua. Ai whaalia ne lo Yesu, ua fio ane le vai o Tiberia. Ua whai atu ia I lato. Lafo le upenga I le tūtau mtau. Ua lafo le upenga. Ua tele ia. O ina I loa ai ele au so. O Yesu le tangata lea, ua lato whesangai. Tau le mea mana ia. E lei toi whaatali Yesu na feta lai atu lo Yesu. Ia Peteru. Peteru, Simonae, le atali o Ioane. E te alofa ea ia te au. Whaatolu ao na whesiri Yesu. Le ala e tali e loa Peteru. Whai mai Peteru. Le ari ie. E te sila fia mea uma. Wa e iloa lava. O te alofa lava ia te oe. Ole I tūtāua leo le tala. Wa amata mea Yesu. E toe wha le lei le sootanga ua malepe. I le vā o ia ma Peteru. Ina ua whaafitia o ia e Peteru. Ina ua pepelo Peteru. Na te lei loa ina Yesu. Samoa ua sawa I nei aso. So o tanga malepe. So o tanga I totonu o ainga. I le vā o uso tua ngane ma tua whaafine. So o tanga I saufa inga nuu. I le vā o matai ma isi matai. Ma lepe so o tanga I totonu o le malo. E o ai totonu o le ekalesia. So o tanga malepe. E o I le maru e tasi. Ai le tautala le isi matai. E o e tāpua I le atua. E le tautala le isi olo matua I le isi olo matua. E o e tāpua I le asosa.
ai le leile loto le isi a inga i le tasi a inga. So o tanga ma le pelepe. O le fe au o le tala le lei. Ua mo mori mai e Yesu ina ua whaali lona au so i le vai o Tiberia. Pe te sao, pe te sese. O le tangata e alofa i le atua. O ia e amata mea. E whaale lei se so o tanga ua malepe. Ua whainga tā ia Samoa o na toile whaale lei so o tanga ua malepe lepe. Ua lei loa e le uso pe whaafewhea o na whaale lei. Ua lei loa e le tua whawhine pe whaafewhea o na whaale lei. Ua lei loa e le matai pe whaafewhea o na whaale lei. Ua lei loa i e kalesia pe whaafewhea o na toe whesotai, whaafewhea o na toe whaale lei, so tanga ua mare pelepe. Mana ia le aonga Yesu Samoa i le nei aso. Pe te sao, pe te sese. O le tangata e alofa i le atua. O le tangata e alu i le falesa i le lotu. O le tangata e whaatua i le atua. Ia e a mata mea e whai le whaalelenga. Ia e a mata mea to e whausia so o tanga ua male pelepe. I le nei fo yaso, whea ngai tātou i whe au mangaruenga. Ai a pe a sei e nofo ia i lalo, ma to e kāmuta, ma to e so o tanga male pelepe. Ai a pe a whaia oe ma a mata mea, to e so tanga o lou a inga ua male pelepe. Ai a pe a whaia lou matai, ma matai ka muta, e to e so tanga ua male pelepe. Ai a pe a whaia lou whaife au, ma whaife au e to e so tanga ua male pelepe. Samoa e. Whaia le nei aso, ma aso e to e so ai. Ma whaalelei, so o tanga ua male pelepe. Tātou te tālo. Le atua alo whae. Le atua na te toe whaaleleia, so o tanga male pelepe, i uso, tua ngane, tua whaafine ma ainga. Malo pule whaafetai i le ne yaso ua o mātou maua. Wala usu fo ile au ngā lulue, i fe au ma ngā luenga masan. O naia mātou whānau i aoa onga. Whamanuia mai, le au whai ngā luenga le leiti o ma le televise whaasalalau. Maua lo lātou mālosi. Maua le poto ma le atamai whaauta-uta. E whaafoe ai masini whaasalalau. Mātou te tālo le atua. A oa o maia Samoa i le nei aso. Tele o so tanga male pelepe. Na o oe ele lei ai. A oa o mai i mātou. Ia mātou a matamea. E toe so tanga. Ua male pelepe ona ole ita male misa. Tātou ia malau fio i le nei aso. E tonu male lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Fama
Fofogamua ina love besele haba light express I Samoa wa tolu wa twai. Le lo itamu la so mo itanto umala vile de vaingo la. Woli mole ntwelenga fa tangi sunga ile fa finga ya reverend edisone ngafa. Mola na upu fola mo itanto umala vile de vaingo la. Woli el madanto na wan to inteliwanto tele Fofogamua wenga fo I company bi sinisi o lo ngalo lu ya il to fa wo winalo tutuma fivalo filima o le nei solulu he deo vaenga talova poseta da Samoa before ia Lucy O'Brien Lucia Pesamino filia mo to umalava o le mafutomi le vaenga la woli tala I vei fanoma tala I ta longa ele ngana peritani ia pe antala tasi la woli dei o vivian to le penino dia fa moni o hilo for le fengano wenga valo mai manu o le vavea Poa kala mangolo vavea le fe mai ka ko lo mai o mano le vavea te fia fala sole eti e nei la upasika ai o sue ena ai la ukaiva ela te asoa o ola te ula lilo la mama sue tu pela o tauri ole ala pai le mana mea hela o la sui puai sui moana tatu mata ea pai a sau Betuai moana Betuai manu Sau iau pele Sau matinai puai malu Seinu ale amoi Ita maole nu Valo mai o manole vavea Ke pia whala Ia eti e nei lau pasika ai o sue ena ai I lau kaima Ela te asoa oi ola te ula hilo lau mama sue tu pela o taule Ole alo whai le mana mea hela o pasu I puai Tuai moana tatu mata ea mai e sau tuai moana tuai manu sau ia lau pele sau masinai puai malu In this update, more than 30,000 health workers have downed tools across the country for 24 hours over a dire nursing shortage and stalled pay negotiations. If we're not safe, you're not safe. What do we want? Safe staffing. When do we want it? Now. Rosie Leishman is in Christchurch. Cars, fire trucks and ambulances are beeping in solidarity as purple flags flood the fringe of South Hadley Park. Tobias McIntosh reports from Wellington. The nurses I've spoken to, they're both upset that they have to be here, but proud that they are. And there's a real emotion in the air. Claudia O'Neill has joined the crowds in Auckland. It's a big deal for many of these nurses to not be attending to their patients today, but many have said the staffing shortages have left them no choice. Gloria Vale's 85-year-old leader has pleaded guilty to indecent assault. RNZ is reporting the change plea by Howard Temple, who earlier pleaded not guilty to 24 counts of sexual offending involving girls as young as 9. Temple has changed his plea on half of the charges. Some are representative. The other charges have been dropped.
An earthquake off Russia's east coast has been upgraded to a magnitude 8.7. It poses a tsunami risk for some Hawaiian islands in Russia, possibly 3 metres higher than normal tides. New Zealand is reassessing the risk. Businesses are on board with the government push to simplify manufacturing safety rules. Business consultation has begun, with Cabinet planning a decision in November on rules set to take effect next year. The New Zealand Institute of Safety Management say relaxing machine guarding standards will cost lives and limbs. But Business Canterbury Chief Executive Leanne Watson says the change is not about easing the rules. This is about getting consistency and it's about getting real clarity, but it's also making sure that it's proportionate to the level of risk. That's news. In sport, Rob Penny will coach the Crusaders for their Super Rugby title defence next year. He's agreed terms on a 1-year contract extension, with the same assistants returning. Bev Priestman has thanked Phoenix management for allowing her to return to football. She's been appointed as women's coach at the club after serving a 1-year ban for her role in Canada's drone spying on the football Ferns training at last year's Olympics. She says she has a great feeling about the Phoenix and is grateful to be given the chance. Mixed martial artist Carlos Ulberg has secured his first UFC main event. The light heavyweight will headline in September against former title challenger Dominic Reyes. In that sport, I'm Raylene Ramsey. Ladies and gentlemen, I give to you, DJ.
reggae style.
Ida Fofogamua tro I telefona tala I talonga ngana Britania le so lulu lanto ida ua se antula tanto temia fultolo minuto te nele tula e tasi ya olo yele tina olo tausa ilia ye se taula sea po se fofo Samoa e fofo ile nga se ngaselea o le ante fefete fa mole mole a fa ye te sila fia ye se taula sea pe te fofo I ile nga se ngasoleante fefete fa so te I fo tanto numera ya e lua o le onu tasi o iva tasi limaono tasi lua o lua tasi o iva tasi limaono tasi lua o le olua lua tolu tasi tolu lima iva tolu fa o lua tolu tasi tolu lima iva tolu fa pa mole o lo tau sa ilia se tau la sea po se fofo Samoa e ei sana vai fofo mole ngase lea o le ante fefete fa mole ile nei vai tau le tau sanga male tulala tama yo aso le finga palo ta Samoa e o tele foi male ayo e momo meo anga le anga ye fefewa I lungo me o penga te fa ilangi o nisi I la tau ele nyo la tau tino ele nyo la tau folinga e na paule bele le I la tau le fa le ngaina o tangata I lungo mene o penga te fa ilangi o le fautuanga se o te fai atu fa lele na o se tu alalo ya o to ye fa le atu la a fa yo o se li ka lo fai a fa yo o stina posto mai tai so ka fiola ya Antonu on le a fa pele on mo so to I se te mele o to mama a o te le no pola le me ke fa ye fu la me a me le fa sa o me yo folinga na fa ye le li I lo na fa tu sa a e la fi mai fa bena wa pi o se nganga le e tanto ta ano le polo a volta ano le tino ile fi ile li ya tanto me ye fa na o sina tu wala no tanti antu yo au tafa wa ile le ya fa fo ile le a wa ya di mai lu ma o fori e wa na si o ta lo fa tu ya e mala be na fa e ko anga pe fa au e ke fa vai o anga e fa o wa fa me fa finge fa ya nice
Nga sui whewhiloi o le nei vaengo le Aoauli tūwhatia le sunga ia DJ Dave. Wala lau whafunga. Anga ia ma le whenga i o le turu mga wenga tūtu ma whaiva alo whilimba. Whao la pia lau le ti o ia po lau TV e alo i e whai au ngā wenga e peo na masari ai. O le so e peo le tāua mai le telefo. O lea ua te te e ai ia a lii matamaitai tausi mai. E te tonu o New Zealand antoa. E peo na amanta mai ai i lunga i o i whangare. Se ia pa ia le pito i la. La loi o i in Makango. Le ta ua mai ai. Ia ua matua i solo te e lava ia li i matamai tai tausi mai. E luas fulu ma le whai tūlai whai ai le nei te mai. E silia ma le tolu se fulu ma le ono afi.
Ia le au tau sima i o loo te te. Ona o le malili le i o lantou tutongi. O loo tutongi nai whalema i o le malo e pei ona ngā lulu ai. Ia mai e leo tau fiai la le talai nai pe o no whanga i e mawhai o ranga i antu ai le anturu. I whalawe whaafose i manisi o tautonga. Ai o le tūlanga nai pe o le iai la so a whai o nana e usu le tai au na leila. E wha tali nai le whalema i miro moa au ki lani wai takire e maisi le whalema. Ia whai e li wa ia la vohe o le tūlanga lera. O la e matua te te e lawa ia alii matama i ta i tausi mai. Ona o le lewe tawi leo ala tō tutongi. Ia ma le ofo fo i e peo na tui nātu lea e le malo. Tarwai nei lava le na whai e le la tō whilo. Inga, ia a le ini tausi mai o lona winga i le ma whai ona wa ai tātou so leari. Wa i le ma whai na o le fo mai. Ia ona whai era ngā wenga fo i le le wa i o e le whai mai. O le tausi mai ia le wantu e siaki lau fiva. E fualo toto. E fuale tāntau lau fantu. E whailo tui, e avantu au fuala au, e whafangu oe, a le fo mai lan tōia. Na le ron tofa me o whai menea, o le menea, mara au. O le mea la lea, ia ma lo ia tau tau le au tau si mai. E le whai ngō fie mai le tau ngō fie fo i la au tau ngā luenga tālo sia. E au ngā ia le tau tau ti ngā. Ia ma o le a whaafonga mai ei le ma lo i le rivai tau. Ia au tātou i pēa i le rivai tau so leo le tau ngā tā. O le soifua ngai pe o nou tau soifua. E mau tātou o lai. E le whape fo i le lenga le whai ana me mana o i lanto. E kau whinga whaafonga mai ia i lanto o lo whaatino na ngā wenga. A wa o le a seta pito i sili le nan tāu i tonu. O so se company, so se whaana putonga, so se mafutanga o tangata whainga wenga. A wa le tangata whainga wenga pe le anga raka whainga wenga. E le mawasa au tau pisinisi ma sa au tau tupe mau.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo fa tatu tunu u mai le tatu por kalamio le arbitro le ola le yaso o te fifia foi fafilo ai te oe ya uma fai ona fatasi mai le yaso ma no lava o le salamu luas fultolu salamu masani lava ta vita foi peono fa e moni e muli mai te au le anga le lei ma le alofa ia so uma o lo uola o le upu mo o le aso le nei o le ase mea o eva aia o muli atu I lo wolanga. O le salamu le ta vita I longa lava tele na tau loto I tātou. Ai o le salamu o le au te lenga o lona va ai I lana savalinga whaatasi ma le tua I lona o langa. Lea e tūta vita ma va aia. Vai kunga sole o mengi I lenga ke I loa I lona vama le tua. O le tua e peise leo ma moe ia te ia. Le fai mai malana tala. E muli mai ia le anga le lei. Ma le alofa ia se uma o la upunei e se upunei e lua. O le anga le lei tau tala I whaamanuianga. Whaamanuia ai le atua ia ka wika. E winga kele te ngata lama ia tā vita. Roto le anga ia tā vita. E nga wa ai tā vita. Ia le anga le lei o le atua. The goodness of God. O le anga le lei o le atua I lunga ia te ia. E winga kele o ngawhili. Me lona lua. Le upu lea o le alofa. O le alofa le whapertania o le mercy. O le mercy o le tu. O le mercy a ka o le mercy e whaonga I le keimi fo ilea se kangaka fo ilea waka kaunga nga whaasala o te taunga palasi e se mea leanga a whaasalanga o se mea leanga nga ia whaia a ke ua whai mai se si au whaasao skama. That's mercy. O le mercy wa e maua fua le mercy a le se mea ka kaunga e maua le whai mai tā vita e le ngatinga uwa aia whaamanuianga I lo o langa ma le favourite le tu e lunga lo o langa au ke wa aia longa mercy tele taimi wa eva ia ta vita o le soifuanga se sere ngai tamata o se au ngai kele me nga whaingai a fe mai ta vita ai uinga ua whainga o ke va aia le mercy o le tua I lunga ia tia ngala ingisi upukavika ua mawhaionga o mai le mamaole ngai o le anga le lei o le tua ma le mercy o le tua sa muli lunga ia tia mo oe foi le asul ngai o siri foi mo oe le ale me nga ke va aia muli lo wolanga Whaasala, hika, wangi me o muli aku ia ki oe, le wha ngalo tangata te oe, o ki manga, ia ewa aile tūlanga le leile nei. A wa a whaima ele mawhau le singa kaimi, ile a ao le tua I lo wolanga, e o inga pasi loa I lo wolanga. Winga, e eise teimia ke mo mionga e pause for a while, se keimi pisi, ke pisi au me whai, ka kauanga e
ko mai sika kaimi mai ma fau mai va ai tua ile ta ina le tua i lo langa ai fai melnga kilo ele kaumake e te va aia ia le anga le leio le tua i lungo lo langa o anga fa manu yanga i lunga yeti oi pe fo la sungai wa ala fa manu yanga le tua i lo langa le ngata ile o tatu umalava ka ku ke va aia foi ia le mercy o le tua wa vesili fa makenga e kamale lei mai kengi le lei ile tele tau sanga nga sa vali mai ai se e o mai fa mangianga le sungai o le tali ele ai msisi o ka ku nga ko se le lei le anga i tatu fa ia ina i tatu ke lo taimi ai ke loa o le mercy o le tua sa ia au mai ai le olona to sa so le upula mo o le aso le nei ia e mana tua le alofa o le tua tau muni ia te oi lona anga le lei ma lona mercy ia te oi ke leo kaimi ke se ai a e alu ia ngadu engal nge yaso po fese me o e ai ia aua nge ngalo ia te oi ia le anga le lei ma le alofa o le tua a matu to va ai o matu la me le ai si matu atotoa ai o maku va aia au fa manu yanga ma le mercy o la o fio i lunga o matu la nga fa fita Yesu le ne yaso amen.
Malina ole hallelujah worship team le divine ole Aoauli tolunga tuaile polakana mena ole arinto le ola mole tuilenga fa tai ele sunga ele fifi au ya pasta la fa ele kopo Assembly of God ilano mole tanto polakana ele de fo ya Aoauli ole asululu le aso tolu se fulu le di masino yulai loa felo lima e o pela malo soletino fa pe fo ila le nganga wale toma lona filgano la tomo se fa poponga ele temi masani ile asoan taiao ai fa maduan to imela so fa nawala tali ya Gibson popoli ole so to ile lus fun mal valu on to sanga e mo peni sto sanga stelle tanto te mafutayelo fanga mai tapu malu e fa pelo so ya penne Antonio Siliciano Mantua ya taua faleli popoli pe mo I Flatbush ai Otara le molimea tanto fa yanga nali Gibson wa ai se melo fa io es fanga wo oi ave se melo fa ko inga malelo makua fa pe ngal fingo ka ko ile dua fe do lima Radio Samoa tasilima ibutulu amu Radio Samoa tasilima ibutulu amu o tanto wo me foi le temi o le tanto wa polakala me fa linga ma fa silanga mai nu ma fianga fa la putonga e kalesia le kanto leoni sui tu ma lo me tonu o le tanto no Ua mawhaiona awina atu whaasirisilanga whaalawa I tele. Ona o le lango ale Woodmart. Vili loa Chris Ulberg ili o loa tasi lua whaono 555. O loa tasi lua whaono 555. Origine o tanto whaalinga lau tonu mai le official radio Samoa le divango le Aoauli o le solulu. Wala vele longa puili o lo topa ia ma lo o to mamalu. E muman tu aure ngalo sau lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai fa penga o Samoa sifo tutuila mamanua o nisi utala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa nyo le matai le whaingo fa le lave e pe o fa I poiponga o maliu o le siusinga o ainga fesila whainga o Paulo o si fa lo alo fa la ngingo e kalesia e ma le tele o nisi o whaalolonga ia pōlenga ngana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tāna le tau wara o le ofisa fo le Radio Samoa I le tolu pā tolu ona Humboldt Avenue Manukau e maua tuai saulo minga morisi whaamtalanga e le leiano wanga I saola wai te tangai e longa o le tātou penga te whai langi o le Shop Radio Samoa .co.nz shopradio.samoa.co.nz e fai mai ai leo la wa fa tau ya fefo nei te fia vala o mai timi whainga wenga I le tātou no mera masani o le lua o na lua tasi lima iwa tolu lua o na lua tasi lima iwa tolu ya wa le whata wina leo so tusi o le vau filifili e hapo le tusi foi o le so ngā mai le tutua ale Radio Samoa O le wha silsilanga mo le ainga sa tawhatoa I iwa. E le awa mo le wha alo tawai. Ma tau te wha silsila tuai e wha pēa. O iei le whina ngalo te mā po suafa o le tātu ainga sa tawhatoa I iwa. O le a whaia I a le whilo inga ma le talanoanga a suli mawheo I uma o tawhatoa mwangu tia le ulua I ali o iwa. E le aso se fulu ma le lua o Septemba lua whelua lima. E whaiale I le lao o tawhatoa I iwa, whaasale le anga sa vai I Samoa, I le tulai iwa I le tai au. Ma tau te talo atuai, ma wala unia lo o taupa ia ma lo o tau mamalu, e su mai ma tala au mai, tātou awai le aso tau poina. A wale wha mo mo si o tātou ainga ia teu teu, ma wha le leia, ia lo tātou loto I whale. Ma suala upule ai nofo po matai, o si o tātou ainga sa fua fuaina. Ma ole ale tau fia lava le whai unga ole antasi ai lo tātou ainga I le aso I lau le awai mai. Whai ama le wha rono lava sa inia le nei wha sa launga e swafa o le ainga sa tawhatoa. Tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Josefa tafa kesio, tawhatoa leifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, maisi suli o le ainga sa tawhatoa. O lo nofo I le ainga morisi whaamtalanga
mole fa so tai tafa toa fu mai tafa mua ava po o esta to filau te vanga o numera ia mawhaiona e wala awane iai ia mo nisi fa matalanga. O le olua tasi o valu lima o iwa lima. Olua tasi o valu lima o iwa lima po le olua tasi o lua iwa lua ono fitu o. Olua tasi o lua iwa lua ono fitu o. Ia awala vai ia lo si le fia e winga ele mafutanga na po le filo inga ale ainga sa tafatoa iwa ele motu tele i salafai. Mala tātou wha silsilanga muli le utano mai le official radio Samoa le rivaingo le Aoauli o le whaalinga. Mo le wha moe le nei o le whaatasinga a le whaaliu le la i le asongafua a so whao au kuso i le vai a so fau. O le awhatimanga lo ia le awa nei sa le murianga i lau whaafongaanga Samoa. A le nei wha silsilanga e whaapitoa mo le maafutanga a le whaaliu le la. E le mamalu o mantua uma ua papale i sitseni i New Zealand. Wa lala nei au kilani ina ua tō manu i le nātou sanga. E le sa ilinga malo mo le toi whaafo i mai o le sitseni i New Zealand. O Samoa sa soifua e le vaitau o le awhi wa se lau lua wha. Anga i le awhi wa se lau wha valu a o pūlea Samoa i New Zealand. O le alalea o le tātou maafutanga a le whaliu le la. E wheso soani malangolango atuai e le wha ngai o ina o a o tau tālo sanga mo whaabrianga a le malo New Zealand. O le tātou whaatsinga o lo o soso mai o le asonga fua le asfau au kusulu a whilurima i le Manurewa Sports Centre i Mountford Park, Tasivalu o Weymouth Road i Manurewa. E whaiele mai le afol se fulu tau anga i le lua i le Aoauli. E whaamata tuatu e whainte tai la tātou whaatsinga i awasa tātou tau mafutanga mamafa i le mai ai o lea wha moe. A whio mai matala au mai se i o tātou lulu au. Ia, ma whaatalo wha malawhaipule o New Zealand First, sa langolo ina la tātou mau i le Parliament o New Zealand. O se amanoa i le au maua. E pu eiso o tawanta malawhaipule i a Dr. David Wilson. E mai se o toa sa tulai mo Samoa. E matatua i le tala i ana whanua. E ngase toa ai ola pule. Morisi wha talanga wha o tai le Asa Foundation i le olua tasi ono tasi valu o whalua. Olua tasi ono tasi valu o whalua mo nisi wha amatalanga. O nisi rao tātou whaalinga lau taunu mai le official radio Samoa i le neiva enga o le Aoauli. Ia awala wale long puia ni o lo tupa ia ma lo o tomba malu. O e mana o mia ni lau papa ananga tā, le lei o na tāpe na ina, masau nia a wāwha sanga o maota, maso o se tu ai nā kale. O le Wood Mart i Penrose, ua i longa lana au nanga. O vātu ma le 25 tausanga, i le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa i atu no umamau. A fio mai loa, 5 tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 whaafesili mo Chris Ober. When you shake a radio Samoa, lua lua mai, washi shi mai. Radio Samoa, tasili mai batolo. Radio Samoa. Alewa tui iwa malafa minuto talo le tulai lua sa uni mai le vaengo telefon mo tātou tala i le ngangana Samoa. Ka tale lua i le Aoauli. Nei fa malosi fo i mantua. E le teimi basa ni piki e le whana wa onga. Wa e le onga mue kape. Wa e le TV e kape. Wa e le paipa e tape le le. E oi. A woloka inga fa malama o le maga e le la fa adwa kusinga e a malu. Masina e a felesi voile. Fa sau fa fole e a ma fa ma le pefu. Ma le ponga le vele ngai kongo le fa le ngai yau.
White tapa too late to tie le puna manuia wona ole tua. Se e so fa timo malilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua. O talo le male o le ngai le lo suafa. O bomu de rapper kama fa inga popo kuri nga mang o fongo de ngu o paki nga a ko nga la fo peso lo loku ke pai kai se ko so le va. Ko ka ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko. Ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among. Sale o sa fa se ai ma atapua e ma o le talo wa manuia so tata uma fa e pelele lo so le tapo e ma a o lo fa i patam a e ta we manuia su ele fa amalama
whaatala whātu o se whaopoponga le nei o tātou talafou, Mailo Radio Samoa. I talo tamua, e le tau whaailo le tele o whaafita uli ua whetā i nei ma le to o tele o tangata kiwi le nei vai tau. E pe ona muli mawina ai le alu i lunga o le taungata tele o le soifuanga. A ua maua lunga ai ma le numero tangata ua nonofo solo i ai mata whaala o Aukilani. Po i lātou ua whaingoa o homeless. I whamaunga i lea mata aupu talu mai lava le masino se te mo le tausanga lua o lua tolu se i o mai le tausanga le nei. Ua whamauina ua o atu le iwa se fulu le maulunga o le numera ua iai le pasene o tangata ua nonofo solo i a ai o Aukilani. O se whawhi tauli u whaalia mtua i ai e nisio au onanga po Outreach Services i tūlanga o iai i no fuanga ma whale o lo mai tauina le whaonga e tangata e tau ina mapu iai mo sina taimi. Tā ua, o whawhainga tae le whainga mālo i le vai taimi le nei, i ai a inga maanga waa po emergency housing eligibility, i le mawai e tangata o whale nei. Ma o tā ua e nei au nanga, o tau lava o na whai i ai se fuafuanga. Ua upu i ai fo i lai se tāsi o sui o laulau a whono au Kilani, Angela Dalton, ta i ala mo fuafuanga fau nei. Whamanino Angela, o Yesu inga fau i ai inga, ua whainga tai lava i ai lātou, po o tangata, ua iai i tūlanga maale ale po vulnerable, ona maua ni fale. Whaalia le minsta lango o fale bo housing ale atu nuu tama po taka. Elena o suinga ia inga mata iala le mafua anga. O nisi o mafua anga e awhi ai fe esese inga maa inga. Ma ua ia whaamanino ai le ngā lulue whaatasi ma isi au nanga i whaatino le tele ofisio swani po social housing builds ina ia mawhai ona maua ai le to o tele ni fale. Ai i reporti mai mtanga rengo le Ministry of Social Development tu o lato whaamawina ai. Leo atu le tolsulu ono paseni o tusi tarusanga e o atu ia ilatou mo emergency housing e le o talia ina. Ta ua le to tele e le aise anganga alofa masi anganga fiso soani o le maa lo ma le tele o mtaanga luenga o lo nafa ma le mta upu. Ua whaamaonia mai le o nanga o le soifua maa loloina po le New Zealand Health. Lo lato lenga fatia ai o le whawhainga luenga, po le toi whaopopo atu ai o le numero o tausi soifua whaamawina, e ui o lo mai tauina le mo'omio o le numero o tangata e whaatau teianga luenga. I whaamaumaunga e na o le fast full 5% o tausi soifua ua whaauina, ua mawhai o na mawani ngā luenga. O se whaalinga o whaata i ai le toa tele. Ai ua whetau i tonu le leile o mai o nei whaamtalanga, ma le whaatino ai o soro te a tausi soifua, o whaato sanga ma le tō tele o tangata whainga luenga o le soifua maloloina. Le si lia ma le tōsuro ono afe i lātou wa amata nei solo te i le atunu atoa mo le lua sufa i tū la. Mai le nei solo te o loo whaamanino ai e ia tangata whainga luenga e le na o tupe tutongi le mafua anga o le te. A o le lātou whinau ia ave fo i le whaamomua le au nanga i le mo'omia ai o le whaopopo tangata whainga luenga e tau soa le avenga. Whaamatala inisi o tausi soifua le saonga le mua tūlanga lo whainga luenga ai le tō tele. Ono le lava o tangata whainga luenga. E whaasoa i ai tiute o le aso ma le aso. Ai meise le ai o nise tali atu i nai tangata o loo autawa atu le maota ngase mo se feso soani. Ma o nei whaafita uli o loo whina pele yuni o loo nafa ma le whina wino ia i tua tausi soifua ma le tō tele o tangata whainga luenga o le soifua malolo ino au te roa. Ina ia maua se tali. A o se swa lau pulenga ma le malo, ma le au nanga ina ia maua se tasi i tutongi tala whea ngai, mo ia tangata whainga luenga, a le maua o se tali i le tūlanga o le mo'omia ai o le whaopopo tausi soifua, e whaatino ina tiute ma whaiva. Inisa tala o lo so ina nei e leo se mta upu na alia e mai i New Market i le neiva yaso, o le mta upu na whano ai leo o lo se lii, e whaamatala sa tau mawhai e sola ese mai le taawale i lunga le awala le motorway i New Market. Mai whaamatalanga tustusia le Auckland City District Police na whailoa mai sa maua le sao tele o le alo le taawale a lea li. Peo na pasia e lava i luma o le lato ofisa. Na tuli loa e leo i le tu o loa anga i le taawale whaonga ai me pueata. Mana moli mawina e leo le lavea ai loa o lea taawale. I le tau mawhai ato leo le tūna la vea ai le taawale na whaamatala sa whai lava sina tuwai o no o atu le nofwanga. Mai ta ua sa iai lava le taimi na misi ai le taawale leo le nofwanga o lo o iai le la vea. Whaapea o tau mawhai leo e toi li watu na mai tawina inisi o lo o maata i tuwina mea pueata. Leo so i lungo le pui la wala lau papo le nei ali. Ma o ina na tupu ai lo le mala. I lo na tau mawhai e ae i lungo le wala lau papa na pa ua i loa. O lo tau so e lava pe na oso le li, pe na la vea ma pa ua tuwai o ia.
Li potia le tamawhai ato au nanga o whalavalave whafua se e tali mawhisosoani atu I le li. Peitai o le tū ngā tele o na manuanga mai le pau na maliwai o ia. Ma ufa maonia mai nele maliwai o se tangata ino wa afia I se lavea tele. Na tūlai mai le nofanga lata hanele malaiwa alele au kilani. E tolu ni ta avale na afia pe na la vevea. Mai whamauino le tūlai whao le tai au le asolulu nei. Na tupu aile nei whaalavlave I George Bolt Memorial Drive. Lata ane I le manga wha le Tom Pierce Drive. E toa tasi se isi tangata na malanga whaatasi atu I le ta avale. Ma uolo o tautonga fitia nei le whale mai. Mai ta ua whai lava sina tu ngā o na manuanga ta luai le nei whaalavlave. Mai nisi o tala ma le Pasifika. O le tu malo ai o le li pese la wilo le Pasifika I Fiji. O muli mawina ai le to telo tangata anu Pasifika wa whaatino sa afiafinga mo le li pese. Wa sala la waifa mai senga mai tangata ese mai tu e wha o le nei kelope. Wha rio la to mo ngalo whaile nei li. Malona sao I pese ma whaatu ngai le tele o tausanga. Ma o nisi wa whaalia wa ilonga o na papai atu ana whaatu ngai ai la tau. O lava I tangata tā waloa o whaatino wha mai senga I peo nei ali tamai tai whai pule le America Samoa le Congresswoman au mua a mata. O tangata pepese la wilo foi mai le Pasifika o whalio lato langona I le tu malo o le li pese. A moli mawina I pea la leo o mai o whaasalalanga mtusinga tangata I le maliwai o Fiji. O leo o moli mawina foi le tu mai I lunga o penga whailangi le Twitter. Le tu sia ai o sa whiwhinga le li whaiata tifanga se Yuli The Rock Dwayne Johnson. Mo George Fiji Weikoso. Sa whaalia I foe le li la wiloa Samoa o nā alofaanga e tu sai ma le la ua maaftanga ma Fiji. Mai lana tu singa sa e whailoa le te leo le sao Fiji I le whaalau iloa ina o le atu Pasifika I ana musika ma whaatunga. I lea sa awhiawhinga na ia whaawhitai ai le li pese mo lona loto e whaasoa lana tāle ni matangata uma. O le tasi o pese na toe usuina ma teuteuina e Fiji o le pese My Way. Mana whaalia e se uli o se pese e pelete le ilona loto o na e mana tua pea ai lo e tua a ta maolon tina. Ia pira mai via. O se tasi o alo tau o Samoa o ilonga le laulangi I le taalonga le tau ivinga po le wrestling. O tatou telefona mo le nei tu la o le Aoauli whaafitai whaafunga mai tau whaasoifua. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Party rock! Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this, hey. Let's go. Take this. Let's go. Take this, hey. Let's go. Take this, hey. Let's go. Aya tu ipe ayo le fatika mai o. Oliva una tata amase solo llevado. Jasila ba ole mate ile me u fo mai ai. Ulupe ole fanua u fia ai ai. Wa wala ilo tona ngai lua ile fanua. Mafua angale ole
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Some things taxi receiver. Give a gift for the best say New Zealand. Woman who know my money, they are the some. Well, my money right away, they are New Zealand. Some things taxi receiver. Give a gift for the best say New Zealand. Woman who know my money, they are the some. Well, my money right away, they are New Zealand. If I met someone left for a sick, it's the second of the family. I'm killing some Samoa, oh my, I know. Left for a sick, it's the second of the family. I'm killing some Samoa, oh my, I know. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Body my love, my language my life. La voice so right. Do my odima, do my ilbes. My chamba my ilke. My ever my life oma. Ooh, world best. Body my love, my language my life. La voice so right. Do my odima, do my ilbes. My chamba my ilke. My ever my life oma. Ooh, world best. Wafuri oe nue.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Vivianga sui fefilo I le vango le Aoauli le mai ai ona umina tu tato tala I vai fanua ele ngana Samoa pe ona tapera ina le le fionga ya le ulu yali Aisha Hooch pa talavan tu le vango le Aoauli le sunga le wa sosoni le telenga ya panga mali yo pu fa ivan ya no le wa fa ilangi le fo longa se tasi fo yo to manu o le musika I le Pasifika na toilangi ina ya se tasi ona fantunga ai le yalga ko fa longo le pese lena amatabai
Ea malona toe langina, malona toe usuina. O le temila nei o lewa pese le sunga le au. E fai eivi inga o le ali. Ai le anga yasola. Ka ko fai kana foi le. Wa umar ke mi fa ka makiki o lewa fa tangata o le tua le tofa ye po le sunga le au so soni a panga mali.
mali na upanga mali yo bufo ivanu manle fi besena le tiama ai le divango la Aoauli ina ulusfulo no mala famidu tubute ni le July lua ai le yang yantu le fantunga le na to ilangi na mai le sunga ya Fiji bo George Vikoso le tala le ono uta wa mai ma olo ola walunga ye tala mai yantu e mamao le tingmilini o le fua foto e nei tanto i nei New Zealand e le vaenga le wata ua o le National Emergency Management Agency. Pa mei petu so le 5 minuta te aila afol se fuluma le lua i da Aoauli o le so. Sa fa pelea o na lulu i nei ia se mafuie lea sa li putia mai lea i se taimi o le so. Fitu se fuluma le 5 kilomita i le manavo le loto o le no fuanga tonu le na tula i mai e pelu lu mai e le mafui e lea fitu 5 kilomita pe ono sfulu a fast full mo ono ia maila o lona fa sino manga po le no fuanga le na tula i mai ai fa mai e le mama hoteli ma o nga lau ele o le tunu o Lucia ile a ai wa fa ngoina o Kamchatka sa fa pele ona fa mawina ile fua o mafui e valu tesi male o e le malosi pita na toisi tia i lunga i le valu tesi ma le fitu e le malosi o le neia mafui e pei ona nofo sao uni iai tanto i nei New Zealand o le tala le nai pei ona ta ua mailea i tanto li poti e tele ia vaenga tula lanta i le sami ia mai o lo o aluantu lava i le tu i sisifo o New Zealand le motu i matu tau i lunga i oi Keiprianga to e sauta milo ai lesi tu i sisifo alu wantu tau le lau mua i Wellingtone ya ona fasolone ai leo le laputa inga lea laputa i mo le vava inga leo ngalu mano losipo o ngalu wafifo ya ona le mafui sawa ile i dai Nelsoni alu wifo i lava to i titiao o ile tu o lo iai ia le ai foi le Queenstown i le lo i le motu i saute ya o lo laputa i fo i in the cargo i nai bluff ia fa solo mai i nai kalai stete o Timaru i no fanga i tu lanta i mata fanga o le malosi na o le mafui ele pe o le ta ua mai i le aso ma o la puto ia turu e pe o le iai Lucia Japani ia Mauricio stete o le turu o le malo telelo a Amerika e afia i Hawaii Alaska ia ma lo tantu o turu nei o New Zealand o no fanga ye pe ona mawala la tele e ono a faina pe a o ina samse ngalu wafipo se ngalu lolo e a fiai e le West Coast o le North Island e fiona a fiai Cape Rianga yo o i Raglan ia anto ai mali tu i sisifo e a fiai au kilani manu kau haba o harewa fa pe fo ia wanga nui ia no fanga na lepe ona uta ua ia o le timilani o le no fofa va ai ia pe ono taunu ia pe ono yeini nganu lolo po ni nganu wafi foi e ono tula i mai le mafui e le na lulu e ngata i falele o ai foi o le tunu o Lucia ia ta Lucia o le anta mamau ia nganu lolo po ia nganu wafi mai o tanto lau fonua i nei New Zealand ia maso se tunu o lavo le la lolo ia fa tai teknolosi fa ni ona po o lea ua mawhaia ia ona tanto wa vaveilo ia nei tūlanga talafan tuai le saoli ia antuala ta avili patea male ta whaonga fo ile nei vaengo leo Ile toi amataina ole tamafutana ina ia mawasewina ele sua malie bea faingofie bea tutu sataua ile loto malie meio uma salo emonina
anayo manaonga tavia va atalofa ya oile woso sepina oleva atasiolo uola pe anaya iso mana nate au mayalo wanganga etu mama ile fiama iyo bata nayo uma salo salonga demonia olo alofa olea faya uba ova paolonga susepina walele aveya oi fai mose te ufi maluya uene fa ualula te ufi maluya uene fa ualula te ufi maluya uene fa ualula Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fesoasoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services, e iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
te na ton mai pe ai le whano whanoa no ai whanoa le loto whai mai wa te na ton mai pe ai le whano
mawalunga loutulanga ua numera tasi o e Samoa I le Pasifika atoa o aina si iti aina loingoa le HRPB toi sauloa o aina aulele ai au taulanga HRPB o aina so o ai au awala HRPB o aina so o ai le vai ma le paua HRPB o aina tauno fie ai le soifuanga HRPB o aina whaia saringa lunga awala lau papa HRPB le universite o aina au maia HRPB o aina whaia le tele o whalea o ngā HRPB sauni la ia sau e te palota I le HRPB o mai I lau vai ngā whauku whai ai fia sa o loto palota ma le koto sau e palota mai Ua e masani ia matauanga ai whaile fia I le tautala e le matele I ni folanga ai o ngā luenga e moli maulava sila I lo malaiva a lele o pia I au whale te tele feifo I o se taulanga vai tele tuana I matoi luma lai sa alo tele o aina suia le tu awala HRPB wa tofu ta avale ai le tele o tangata HRPB wa whaata male alu I le maumanga HRPB wa se feo wai wa ele toi la HRPB o aina au maya TV ma telefoni HRPB vai ngofi e aina feso o tai HRPB ma le keipo e sawila lo o le sami HRPB e afe mafe mere le ina fai ele HRPB o mai I lau vai ngā whauku whai ai fia sa o loto palota ma le koto sau e palota mai Vaaya manuia I upolu masavai ona o ngā luenga whaavai taimi mautu whale mautu ta avale o aina whaia se I e fesiliane se I o le kota masani o na whai sele ai ngā ua manuia ai fesili foko o le taimi o ai le HRPB se I tali mai malanga I tutui la male toe fo I mai HRPB o aina au moia vaana I te malanga ai HRPB malanga I le va o upolu masala whai HRPB o va umalava nasa au mai ele HRPB le pusa apa ua whaala I titi HRPB se fulu pusa apa e te alu masi HRPB o ina au mai a business I mai fafo HRPB ua tau ngofi e ai nei aso HRPB o mai I lau vai ngā whauku whai ai fia sa o loto palota ma le koto sau e palota mai Awana I ngalo ia o ele kola e manuia I o tangata uma tausanga uma ma le lima se lau e o I le pepe fato a whanau le pele ngalea ua whalafola whaava e ngā o le penisiona ma le supalea mo I tato ma le awhetala e so o se pepe fo o aina whaia le penisiona HRPB toia o onga fua I whanau a onga HRPB lea ua whalafola mai la kola HRPB e manuia I so o se tangata ola HRPB o aina maua I tupe e whale la langa HRPB le toi whaola ola ina ole I e tonga HRPB le tongi o pule nu ule a fo I ua maua HRPB ma lato alau ni e maua uma HRPB o mai le kola lea ua tupa mai le HRPB e sa vali lava yana fora ngana whai Ma tau te toe au mai sauva alele ua taumata tele pasese ma toe fausia se isi wa futele tele manuia ole a sele sele suila e pa ua wha amalo lau tau tua sa ili malo sui
ita ita I mawhai pule uma Wai a te outou le wha au unga O ai le pāti e tau talama minoi HRBB O te tau tino atu e te leto e oi HRBB Wha a fo i Samoa I lona sa o lotonga HRBB O mai umaloa e pālota I le HRBB O ai e sa vali e na fola folanga HRBB E whai tino o a latou tala HRBB O mea no te whaia e lava tā pena HRBB Wha atua tua wha atasi manga luenga HRBB Oh my Le kona lea ua te wha mai Te HRBB e sa vali lava ia na fola folanga na whai Oh my I lau vai ma wha upu whai A e fia sa o loto palo tama le poto Sa e para ta mai Oh my e para ta mai Oh my e para ta mai Sitampi longo vi ma le vi o le HRPP e le ngatai leo le whaatua tua I le tua Samoa o tasi langi na mai se Yuli Mr. T ma le Samoa o poto poto o le vi mai le puni ala va o le uto e fitu minuto ntana o le intula tonu ia tafol tonu na tula tātou tala I vai whanua peo na sa e whafunga ye I le intula lua mai a le urua I ali Aisha Hooch. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngatai fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe E olei a lava o le ngatai fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe Ole nei
Mana tuaso o oe maau O talau malalofa na o wavatu E whaali uma foi nei o manatu Ele ai maseisi wana o au Ani mai ai a se matani se momoli atu mai o walofane Ila upele wale mapaelo fatona tata lele Wo o misia oi so o wina mate lompa moi Tate talito nuele rua fungani alia oi Funa uansili oile manongi mai Ila au umasao uiane ai Lilo o ila au maloti tele Sasala mai ai au usu la upese Angi mai ai a se matangi se momoli atu mai o walofane Ila upele wale mapaelo fatona tata lele Wo o misia oi so o wina mate lompa moi Tate talito nuele rua fungani alia oi Angi mai ai a se matangi se momoli atu mai o walofane Ila upele wale mapaelo fatona tata lele Wo o misia oi so o wina mate lompa moi Tate talito nuele rua fungani alia oi Tate talito nuele rua fungani alia oi Fatalo fatu o se whaupoponga le nei o tātou talafou, Milo Radio Samoa. I talo tamua, e le tau whaailo le tele o whaafita uli ua whetaya i nei ma le to o tele o tangata ki wi le nei vai tau. E pe ona moli mawina ai le alu alu i lunga o le tangata tele o le soifuanga. A ua maua lunga ai ma le numero tangata ua no nofo solo i ai mata whaala o au kilani. Po i lato ua whaingoa o homeless. I wha maunga i lea mata au pu talu mai lava le masino se te mo le tausanga lua o lua tolu se i o mai le tausanga le nei. Ua wha mawina ua o atu le iwa se fulu le maulunga o le numera ua i ai le pasene o tangata ua no nofo solo i a ai o au kilani. O se whawhi tauli u wha liam tua i ai enisio au onanga po outreach services i tūlanga o i ai i no fuanga ma fale o lo mai tauina le wha o ngā e tangata e tau ina mapu i ai mō sina taimi. Ta ua whawhainga tae le whainga malo i le vai taimi le nei. Ia ai inga maanga waa po emergency housing eligibility. I le maua ai e tangata o whale nei. Ma wata ua e nei au nanga wata tau lava o na whai i ai se fuafuanga. Ua upu i ai fo ilai se tasi o sui o laulau a fono au kilani. Angela Dalton ta i ala mu fuafuanga fau nei. Whamanino e Angela o yesu inga fau i ai inga. Ua whainga tae lava i ai la tau po o tangata ua i ai tūlanga ma ale po vulnerable ona maua ni fale. Whaalia le minsta langolango o fale bo housing ale atu nuu tama po taka. E le na o suinga i ai inga mata i ala le mafua anga. O nisi o mafua anga e awhi ai fe se inga ma inga. Ma ua ia whaamanino ai le ngā lulue whaatasu ma isi au nanga i whaatino le tele ofisio soni po social housing builds ina ia mawhai ona maua ai le to o tele ni fale. Ai i reporti mai mtanga ruengo le Ministry of Social Development tu o lato whaamawina ai. Leo atu le tolsulu ono paseni o tusi tarusanga e o atu ia ilatou mo emergency housing e le o talia ina. Ta ua le to tele e le aise anganga alofa masi anganga fisosoni o le maa lo ma le tele o mtanga luenga o lo nafa ma le mta upu. Ua whaamaonia mai le o omnanga o le soifua ma loloina po le New Zealand Health.
Lo lātou lenga fatia ai o le whawhainga luenga, po le toi whaopopo atu ai o le numero o tausi soifua whamawina, e ui o lo mai tauina le mo mio le numero o tangata e whaatau teia ngā luenga. I whamaumaunga e na o le fast full 5% o tausi soifua ua whauina ua mawhai o na mawani ngā luenga. O se whaalinga o whaate ia ai le toa tele. Ai ua whetau I tonu le leile o mai o nei whamtalanga, ma le whaatino ai o sora te a tausi soifua, o whaato sanga ma le toa tele o tangata whainga luenga o le soifua maloloina. Le silia ma le tolsura ono afe I lātou wa amata nei sora te I le atunu u atoa mo le lua sufa I tū la. Mai le nei sora te o loo whaamanino ai e ia tangata whainga luenga e le na o tupe tutongi le mafua anga o le te. A o le lātou whinau ia ave fo I le whaamomua le au nanga I le moomia ai o le whaopopo tangata whainga luenga e tau soa le avenga. Whaamatala nisi o tausi soifua le saonga le mua tūlanga lo whainga luenga ai le toa tele. Ono le lava o tangata whainga luenga. E whaasoa I ai tiute o le aso ma le aso. Ai meise le ai o nise tali atu I nai tangata o loo autawa atu le maota ngase mo se fesosoani. Ma o nei whaafita uli o loo whina o pele uni o loo nafa ma le whina wino ia I tua tausi soifua ma le toa tele o tangata whainga luenga o le soifua maloloino au Aotearoa. Ina ia maua se tali. A o se swa lau pulenga ma le malo, ma le au nanga ina ia maua se tasi I tutongi tala whea ngai, mo ia tangata whainga luenga, a le maua o se tali I le tūlanga o le mo mi ai o le whaopopo tausi soifua, e whaatino ina tiute ma whaiva. Inisa tala o lo so ina nei e leo se mata upu na alia e mai I New Market I le neiva yaso, o le mata upu na whano ai leo o lo se lii, e whaamatala sa tau mawhai e sola ese mai le taawale I lunga le awala le motorway I New Market. Mai whaamatalanga tustusia le Auckland City District Police na whailoa mai sa maua le sao tele o le alo le taawale a lea li. Peo na pasia e lava I luma o le lato ofisa. Na tuli loa e leo I le tu o loa anga I le taawale whaonga ai me pueata. Mana moli mawina e leo le lavea ai loa o lea taawale. I le tau mawhai ato leo le tūna la vea ai le taawale na whaamatala sa whai lava si na tuwai o no o atu le nofuanga. Mai ta ua sa iai lava le taimi na misi ai le taawale leo le nofuanga o lo o iai le la vea. Whaapea o tau mawhai leo e toi li watu na mai tawina inisi o lo o maata I tuwina mea pueata. Leo so I lunga le pui la wala lau papo le nei ali. Mao ina na tupua I lo le mala. I lo na tau mawhai e I lunga le wala lau papa na pa ua I loa. O lo tau so e lava pe na oso le li, pe na la vea ma pa ua tuwai o ia. Li potia le tamawhai ato au nanga o whalavalave whafua se e tali mfisosoani atu I le li. Pe tai o le tuunga tele o na manuanga mai le pa u na maliwai o ia. Ma ufamaonia mai nele maliwai o se tangata ino wa afia I se lavea tele. Na tūlai mai le nofanga lata hanele malaiva alele au kilani. E tolu ni taavale na afia pe na la vevea. Mai whamawino le tūlai whao le tai au le asolulu nei, na tupu aile nei whaalavlave I George Bolt Memorial Drive, lata ane I le manga wha, le Tom Pierce Drive. E toa tasi se isi tangata na malanga whaatasi atu I le taavale, ma uolo o tautonga fitia nei I le whale mai, mai ta ua whai lava sina tu ngā o na manuanga, taluai le nei whaalavlave. Mai nisi o tala ma le Pasifika, o le tuumalo ai o le li pese la wilo le Pasifika I a Fiji. Wa muli mawina ai le toa tele o tangata anu Pasifika wa whaatino sa awhiawhinga mo le li pese. Wa sala la waifa mai senga mai tangata ese mai tu e wha o le nei ke lope. Wha lio la tau mo ngalo whaile nei e li. Malona sao I pese ma whaatunga I le tele o tausanga. Ma o nisi wa whaalia wa ilonga o na papai atu ana whaatunga ia I la tau. Wa o lava I tangata tā waloa o whaatino wha mai senga I peo nei ali tamai tai whai pule le America Samoa le Congresswoman au mua a mata. O tangata pepese la wilo foi mai le Pasifika o whalio lato langona I le tuumalo o le li pese. A moli mawina I pea la leo o mai o whaasalalango mtusinga tangata I le maliwai o Fiji. O leo o moli mawina foi le tuumai I lunga o penga whailangi le Twitter. Le tusia ai o sa whiwhinga le li whaiata tifanga se Yuli The Rock Dwayne Johnson. Mo George Fiji Veikoso. Sa whaali ai fo le li la wilo Samoa o na alo whaanga e tu sai ma le la ua maaftanga ma Fiji. Mai lana tusinga sa e whailoa I le te leo le sao Fiji I le wha wilo ina o le atu Pasifika I ana musika ma whaatunga. I lea sa awhiawhinga na ia whaafetai ai le li pese mo lona loto e whaasoa lana tale ni matangata uma.
O le tasi o pese na toe usuina ma teuteuina e Fiji o le pese My Way. Mana whaalia e se uli o se pese e pelete leilo na loto ona e mana tua pea ai lo tua a ta maolon tina ya pira mai via. O se tasi o alo tau ua o Samoa o ilonga le laulangi i le taalonga le tau ivinga po le wrestling. O tatou telefona mo le nei tu la o le Aoauli whaafitai whaafonga mai tau whaasoifua. Now, Fongalan to say Fumble Pona Tanto Talai beyond and tap Dana, Lefunga, Lulu, Yali, I Shahuch, Olivanga now, telephone, Molly, Fat Funganga for you, but yeah, but Mamano shoot Tanto, Trufa Talafan Tway, Livangola, only man to Elling until Olifana Waonga, Ledawa, to Waonga, already 4 years, so Lulu Lanto. Malon to meet you, I'm a young to wear Mila Onga. Ile ni fo yaso sa emla onga polidasa e no fo ile fale le link fa maulelo fo si pa e no sound vai molta o le fa we know le tutua ala radio Samoa le vang ona woli ala venga de le tanto talo le tawe pe ona o le le official va in tang mo lo si le fia e fa mai ya fo fuanga ole nei fo ya so lulu ya langa ya tu le poana nei to ai fo I mo se vainga mo le aso a tai au Olenga yan tulipo na ni mo au kilani famela official va ita we ono to ulva va solo I wanga so vili ya le ang mai tu bidai mai tu I man tu I sifo e fio lolo le ang mai le po na nei Ole angoto le la ile fifia na nei le 5 minuto te ai le afo le 5 mo au kilani o le mano lui le po na nei e iva tikeri Ole aso antaula so ane le lai le lusful minuto te ai le fitu ile dai au fa mai awa Mai ora yena I wanga tolu va solo I ono ye ma fight tili ya mati moisa mai taimi o le Aoauli o le a pua o le tai au angi mahalo mai fui savili I le aso le a tai au So vatalo vantu ile lo tanto tru I Samoa le vengane le tanto talo le taulanga yantu le poana nei e mala so an tai au poana nei ma lo si le fanto tau savili ni si utaini Mona vai mola so anta amo Samoa le ato ulu va solo ai timo e le nganta I polu e fa pe foi ia le motele I sala fai. Tulanga na pio ni winga le tau I le somola so anta amo au kilani anto ai ma Samoa. Tasilimo I votu amo. Okay. You see, right about now, we finna take it way back. We got light reds in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. Magnetizing, so fancy with that hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la.
Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. Come put a little closer. Pick up the vibes from the sea. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. We know that if I'm going to leave say until the time in the radio Samoa full of my own do to 10 to line tolu more normal time to avoid to amala dangala casa beds and appliances low fat sibe yellow sunga Prince Dalva Prince Amayoy Ta lo fala uso malo soy fua Samoa man via fafeta uso Amayoy yeah man we are lazy coupe Oh man, why you need the coupe also? You don't need the coupe. Go to Samoa, relax, enjoy near the beach, have some taro, have some coconut from the tree. Oh. Easy life also. Man, that's right. I don't know why we came to New Zealand. All right, Prince. Well, it's always good to have you on the program. You've had a taste of Samoa by residing and living in Samoa for a bit. Now you are back in New Zealand, and now you know the difference, huh? Of course, brother. Oh man, I know. Big difference also, big difference. Yes. But peaceful life there. I still miss my, time in Samoa. Well, we both need to go back sometime very, very soon, Prince. Of course. Now, you got some weekly specials for everybody to hear. And let's get the show on the road, shall we, Prince? Prince? Of course, brother. So the first special for this week to start off is the iPhone and the Samsung special we have. So it's a hot deal always with the Radio Samoa listeners, iPhone 16 and the latest Samsung S25. So we got the other versions like the Ultra and the Pro Max in these. So this week is a special for the iPhone 16 and the S25. So weekly payment would be around $17 per week. Si fulu fikukala wayaso, and we can program you the Samoan Bible on the phones, so you can read it anywhere, anytime on your phone. That's amazing, I would say. It's a great thing to have on your phone, And when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mea Alofa free surprise gift. Man, that's fantastic, Prince. I always look forward to getting myself a present. Ora fa tomo mua o le wi le tanto telefoni fi avea e lo telefoni fi avea fili mai o le iPhone 16 po le Samsung S25. Mai na al se fulu fitu tala le pe beni le vea so fulu fitu tala il vea so e mau ai la telefoni o le iPhone 16 ya pe te fili mai le Samsung S25 e le ngatai daim fe ona por kalambi e tonu e Prince ya le tuspa ia ile ngana sa mo i telefoni mai lua
ai le ngatai ina whaelo i nei whafonga radio Samoa maua fua antu ai lau mea lofa mai a Prince malau ngana ale casa beds and appliances whaaptolo na lua Prince Special, that's the lawn suite and the dining suite combo, the package deal we have. So it's a fabric lawn suite 3-2-1. No for tolu, no for lua, no for tassi. It comes in a different colors, so we can customize this lawn suite if you want in a different setting like 3-1-1 or corner. We can do that for you. So the special, the package deal is 3-2-1. The lawn suite 6-seater with the 7-piece dining suites with the 6 chairs and the table. The weekly payment would be amazing. It's only $29 per week. $29 per week, you can have your new look for the lounge area, getting a new lounge and the dining. And don't forget your mea alofa when you say the magic word, Radio Samoa. That's right, Prince. Whapitolo na lua o le whaia solo wei le tātou city lea o na whoa he tali e ma lo le potu ma lo ai le ngatai ina o lo ye ma le city no whoa ma le lau ai ia a wale potu ai o le tu ai ngole fabric o le le whoa tolu no whoa lua ma le no whoa single e tasi le tali e ma lo ia a wala vale whenga solo ai le ring tau ia sui lau ai mau no whoa na ua mantua wha le tonua ia no whoa lau ai ia e ono no formal lau ai tasi na o le lus fulu iwa tala le peimeni i le vaiaso whaelo ia Prince o lena e wha le radio Samoa le reifa sa launga maua fua antu lang mea lo wha lewa na tāpena e le sunga ia Prince tolu Prince Yes, brother, so it's a TV special. So we have got this time the 75-inch smart TV, Atamai TV, which has all the features. You can watch YouTube, Netflix, Wi-Fi, connect to the Wi-Fi, and a lot of other things. You can also program the Tusipaya on the big screen TV, 75-inch smart TV, and it's only for $26 per week. Lua Unutala, Waiyaso, and when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mea Alofa, the free Bluetooth karaoke speaker, which comes with the mic. So that's the package deal we have for the 75-inch smart TV at Casa. Man, that's fantastic. Prince of Aptolo on the Tonu Laway. Yeah, le tanto TV leo le smart TV o le tuainga o le Sony Fitu Lima Inisi lona lau tele faisi lau tele o le TV le mai mo yelo ainga ma lo. O lo wa yen to tonu le free view o lona winga le to mo misa pusa e fa o la lau TV na ki le fa ola ya ona fa pipi ila ia le ia yo le fo interneti ya pe fa ngale wifi ona ola ile fina ola mai Netflix, YouTube, Facebook. Ya ma te le uisi mau por me lunga o penga te wha ilang. Whai tau e lau tuspa i ngana Samoa mai moe le tautua a le Radio Samoa. Whai whio na wha ngā e lau telefoni e te manta mantai i anta i lunga o lau TV mai i lau telefoni. Ai nao le lus fulu ono tala il veaso lona tutongi. Lua ono tala il veaso e maua i lau smart TV le da. Whai mea lo whai oe mi ante oe i le ringwai tau o le tausanga. Whailo i nei whafonga le Radio Samoa le ringwha toa maua fuantu lau karaoke Bluetooth speaker toa i malona mic ua to tele tātou o lewa a matana o a tātou pese i le nei fo i rain tau. Last but not the least, Prince? Yes, brother. So the last special we have got for this week, it's the king size moinga, king size bed with the sleep well firm mattress. So it's a New Zealand made bed in the king size. So, and the mattress is very comfortable. New Zealand made, comes with the pusa, so that's the package deal we have come up, and the price, again, it's very affordable. $13 per week. Sifuru tolutala vaiyaso for this king size bed and the tall boy. That's right, Prince. Now, where can the people come and find you? How can the people get a hold of you for all these wonderful specials? Sure, brother. So I'll share my contact details. Our store addresses is in Otahuhu, Fikufa, Great South Road, Otahuhu, which is just near the KFC, Kentucky in Otahu, and you can find heaps of parking there. And in Henderson,
For the West Auckland customer, that's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can find the parking at the back of the store. Opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30 we are open, and on Saturday it's 10 to 4 p.m. And the phone number, the toll-free number is Owasilau Lua 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 Lima Fa Walu 0800 222 548, and you can also press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store. And you can also find us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu, Malekasa Beds and Appliances Henderson. It is always a pleasure having you on the program, Prince. I'll wrap it up for you in Samoa, and looking forward to what you bring for the month of August next week. Thank you so much, Yusuf. Afetai te telelava ya tofase fua Samoa, sekia Samoa. So for my we la sunga ya Prince wa available ya mafunga tamulmoli o le tautomala udanga Casa Beds and Appliances. Fam tolo na fa. O le wea le tātou whaptole mo le moenga Sleep Well King Size Bed. E alua tu ai ma le whaamalu o le Sleep Well Firm Mattress. Ato ai la ma le pusatu. Ia wau lava lava. Na o le se fulu tolu tala alpe meni ile vea. Se fulu tolu tala ile vea so i te maua iai. Ia le tātou whaapitoa na. Talia Wins quotes le leilo a fiona na le whawhitu wha Great South Road I o te huhu au tafa o le KFC i po le tolu fitu wiva Great North Road I nai Henderson I te maua ai le tautu ala kasa o valu se lau lua 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 lima wha valu o valu se lau lua 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 lima wha valu I le lantu no merina e te maua I le tautu ala sunga ya Prince Male Casa Beds and Appliances. O leu se antia lusfu 5 minuto te e nei leitu la e tolu. Radio Samoa, tasilima I vatolu, amo. Radio Samoa, tasilima I vatolu, amo. DJ. Come down and see what Samoa, watch him sway us back. When the stuff see what Tama Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. Malue might see that. I tell Pity might be Sapolo, no look for the Uikina, Ura, but I do it might tell me. Oh, Malue might see that. I tell Pity might be Sapolo, no look for the Uikina.
Vivianga sui fefilo yon le vango le Aoauli mai a DJ JR ina wuto e luse fulu male lua minuto on tale o le tula e fai le di fo ia Aouli o le solulu a so le tupu so tolu se fulu le masino yula ilua filu lima fa talo fa tuai ya e sente tango mo male inga le ma futo me le di vango le Aouli Manila vai fale tuile tufunga e mo tu mala male ma futo mai le tanto tutua le di vango le so ma lo le ngadue le fa lau ma tua ya ma lo le au solo ya tu le am ta vali vai ene fuspa o to mai ti fa mo le mon